Kalau bulan bisa ngomong, Aye. tapi nggak mungkin Aye, terusin dong. bulan ngomong. Aye, bagi dong Besti. Tinggal dikit. Tangguan nih kentang. Tuh, kan? Ini bukan kentang, wortel. Rusli. Maksud gua kurang. Oh. Moker gak? Red. Moker kan? Red. Nih, ajib. Besti. Ini hari perasaan gua mataharinya kok nggak terang-terang banget ya? Ya, mabok ya. Dari mana matahari sih? Itu bulan, Kutil. Kalau malam bulan. Aduh. Kalau siang Paklan. Gua kan lama nongkrong di sini, gua tahu mana bulan mana matahari. Nih, lu nggak percaya nih? Tanya, bang. Ya. Bang, nih gua mau tanya nih sama lo. Ya, mana bulan apa matahari? Waduh, maaf bang. Saya bukan orang mari. Iya.